E uhu one ana te Pirimia Christopher Luxon i tenei wiki. Nā kua tau te wā mo nā kōwhiringa pooti. I can announce that the 2026 election will take place on Saturday, the 7th of November. E ai ki tāna hoa whakataitai a Chris Hipkins. Welcome to election year. Me te ki te rāno ka pēhea te haere a tōna kāhui Māori tōrangapu mo tēnei tau kōwhiringa pooti. Well, kei te kōrero tonu ki ngā candidates I roto I te tai tonga. Tēnei wā kei te tautoko mātou a Willow Jean. He nui nā neke mō Reipa nā te mea kua tau atua Georgie Dancy. The Labour Party is really looking after New Zealanders after the government has let them down, essentially. We'll be looking to the election and focusing on having those conversations with New Zealanders to see what's important to them. Tō muri mai te wehena a Adrian Rudawhe I ana mahi tōrangapu. Ko Adrian he tangata a tino pakari, e tika ana ki te maumahara tana mahi a kaha tino whakahihi mātou tā mātou kāhui Māori, I te mea ko ia te kai kōrero, te speaker mō tātou katoa. Kei tua o tēnei kuaha e hui ana te pāti Reipa me nā mema Māori tōrangapu. Pērā hoki I te mema o tāmaki makaurau a pēni hēnare ko te pātai hea te āpōpō mōna. Kei te kōrero tonu ki a pēni, engari e mōhio māua he mahanga a wanga e pāna ki te pāti Māori I tēnei wā. Ko tā Reipa me riro I a rātou nā tūru Māori nā runa no I nā kūrakuraku a te pāti Māori. E mahanga a wanga I roti te pāti Reipa e pāna ki te pāti Māori I tēnei wā. E rere ki tā rātou whakaro kia hau. Kua tau te wā mo nā kōwhiringa pooti, ko te rautaki Māori e whae ana, e Reipa me kitea, Taru Black mātuia.